Baie dankie Albertus. Okay, now you can commence. Thanks. Thank you, Simo. Baie welkom namens die hele BKB span, Simo en sy span na die 15de pioniersveiling vandag. Ek dink Simo moet eintlik dit oorweeg om hierdie veiling middel Maart te hou, want dit reën elke dag op hierdie dag. En om vir Maart maand te reën sal nog beter wees. Nee, sommer dit reën lyk my elke dag. Ek onthou 2 jaar terug was dit nogal erg geweest, maar ja, baie welkom vir al aan die kopers wat baie ver gekom het. Ons waardeer julle. En ja, daar's 'n bietjie geskiedenis of baie geskiedenis tussen die Malherbes, nie die Millers nie, die Malherbes en die Curries. My pa wat nou onlangs oorlede is en hom Sam was 'n vriende gewees in besigheid en sosiaal en nou is dit Simo en my beurt en ons sê aan Charmaine ook en die Curry familie en gesin condolences on Charmaine's mom that passed away recently. My pa en sy het altyd baie goeie lewens gehad, so ons kan eintlik ek dink kom ons gee vir daai 2 mense 'n lekker hande klap in plaas van. En dan sê ons welkom aan Casper Smit, ons nasionale lewendawe en eiendomsbestuurder. Dankie dat jy hier is, Casper, en Jan Erasmus, ons streeksbestuurder. So die hoë holle is ook hier tussen ons vandag en ons sê vir hulle baie welkom. Ja, ek het al reeds aan die kopers wat hier is. Ek glo dat julle hier is en ons online kopers, julle gaan kry vandag wat julle kom soek het. Die diere gaan hulle self bemark. Ek dink dis een van die bestes in die land en right up there with the rest of the world. So, and then it's an honor for me, Simo, as your auctioneer today, to hold this auction on behalf of the whole team. It really is a great honor just to stand here and to be an auctioneer, and I respect it with everything that I have. So, and I trust that it's going to be a good day. Right, dan asseblief vervoerreëlings met worsie, of dit nou vandag gelaai word, môre of volgende week, moenie wegry nie sonder om finale reëlings te tref rondom dit asseblief. As jy nie vir worsie aan in die hande kry nie, praat met Hannes wat hier langs my staan. Ek dink julle kan hom raak sien. En dan sê ons welkom aan Meerkat en dat hulle vir ons gaan kyk na die online kopers daar. Ons vra net met die online kopers, as sy nou nie altyd lekker saamwerk nie, dan is daar net so 'n bietjie geduld wat nodig is en dan ek kan skou die voorwaardes wat aan julle katalogiste is gelese en aanvaar. Is daar enige vrae? Goed, dan kan ons wat een in die ring laat kom, dames en here. Dis daai tyd van die dag, daai tyd van die jaar. Alles is gesê, alles is gedoen. Beter gaan jy nie sommer kry nie. Die jaar het goed begin vir ons, die reën 'n bietjie voorgekom, die vleispryse is van die bestes in die geskiedenis van die land. So 'n speenkalf is weer reg en vir goeie geld. So as jy kommersiële boer is, koop jou bul, moenie terughou nie. Jy moet net kwaliteit in jou kudde hê, ongeag of ek jy nou stoet of kommersieel is. Right, dames en here, lot 1 daar so. Goue Marita Reinvol seun wat vir jou alles bied wat jy nodig het. 'n Media koei familie doen uitstekend in die Joyce's kudde en vrugbaarheid met 'n topklas skrotum daar so. Lengte en lyf diepte om nie begin. Lot 1, ladies and gentlemen, where do we go here? Kyk 'n bietjie daar. Let's start here, 80,000. 80,000 randjies. Anybody at 80,000? Black is back. Maak dit 60. 60 to go. 60 om hier te begin. Let's go 50. 50,000. Anybody at 50? Lot 1 is gewoonlik die goedkoper bul van die dag in die sin van begin net. Hulle raak net duurder later. 50,000 rand om hier te begin vir lot 1, dames en here. Vir Thunder wat nou in die ring is. Joyce's Thunder, 50,000. I'll go down to 40, but nothing less. 40 om hier te begin. 40,000 to start here. No takers at 40. 40,000, kan nie weer sien, is julle seker. Moenie miskyk, lot 1 vir 40,000. Anybody at 40? 40,000. Anybody to start at 40,000? Ek gaan nie minder as dit vra nie, dames en here. At 40,000. Right, sorry, baie dankie. Kom ons laat lot 1 net eers uitgaan. Dan gaan ons oor na lot 2 toe. Joyce's Brigadier. So die eerste brigade seun wat in die mark kom,
uit van die laaste 3 catches wat oor is. 'n Bil met goeie bespiering, lengte en 'n stewige agterkwart. Hy toon uitstekende manlikheid en sal mooi kalwers op die skaal sit. Ja dames, kyk sy breedte ook, soos hy daar omstap. Uitstekende toplyn daar ook om saam mee te gaan, dames en here. Here we go, lot 2 vir Brigadier there. Let's go at 80 here, 80 hierso. 50 to start, 50 om mee te begin. Anybody at 50 for Brigadier lot 2 in your know. 50,000, at 40. Ek wil amper vir hom sê, jy sê nie vir my nie. At 40,000 vir Pierre-Duisland, mag het al 42,5 at 40,000 now. At 40,000 there, mag het al 42,5. At 42,5, anybody 42,5, 45 now. At 47,5, 47,5 mag het al nou. At 47,5, 50. At 50,000 mag het al 52,5 BA. At 52,5 daar. At 50,000 did he use on 50,000 going. At 50,000 is over. At 50,000 going, at 50,000 is daar. At 52,5, at 52,5, anybody at 50 voor my nou. At 50,000 at 50,000 going. Ek het 50,000 at 50,000, anybody else? I have a 50,000 looking for 52,5. At 50,000 I'm klaar. One bit, all done. I'm klaar. At 50,000 rand, all done, is hulle seker op 50,000 rand. Hammer is op, going at 50,000. Is your lucky day. Koop by nummer 17. Hy gaan Mauricebergse wêreld toe. Right, dames en heren, ons stap aan daar by lot 3. Ek glo, hierso het julle merkie gemaak. So lang soos die N1 en so breed soos die springbok skan daar, dames en heren, forecast in hier en nou. Hierdie rooi geen daar, sal sy naam enige plek kan staan. Uitstekende breedte op hierdie bal, goeie skede en skrotum met uitstekende teelwaardes. Right, kyk 'n bietjie daar, dames en heren. Lot 3 in die ring nou, vir forecast daar so, hy gaan verseker waarde na u kere toe kan voeg. Kyk net daar, uitstekende diepte op hierdie bal. Right, where do we go, ladies and gentlemen, on that lot 3 there in the ring now, begin my so, let's go, 80 to start here, 80 to start here, een van die beter balle van die dag, dames en heren, 80 meter begin hier so, 60, 60 to start now, anybody at 60, 60,000 rankies hier so, 60,000, allemaal klaar vir 60 om meer te begin, 50, 50 to go. Net om te begin, 50,000 aan dames en heren, 50,000, 50,000, lot 3 in die ring nou, anybody at 50, 50,000 aan, start me at 50 there, at 50, ek kan nie onder dit nie vir hierdie bal nie, 50,000, 50,000 aan dames en heren, dankie daar so vir 50,000 rankies, ek het 50,000, maar daar 52,000, 50,000 ahead, ek het 50,000 rankies in my sakkies op 50,000 going, at 50,000 going, at 50,000 aan daar, at 52,5 anybody at 50,000, kyk na hierdie bal dames en heren, at 50,000, maar daar 52,5, at 50,000 going, at 50,000 aan die zo, at 50,000 ahead, at 50 going there, one bid, one knock, at 50,000, all done, niemand daar vir 52,5 nie, 50,000, hammer is op, at 50,000, all done, allemaal klaar, op 50,000 rand, jy het nou baie goeie koop gemaakt, meneer, Simo sê dis reg, ek wil eindelijk nie, maar ek is in sy hande, die koop er nommer asseblief, 50,000, lot 3, koop er 3, baie dankie. Right, eerste rooi billetjie, lot 4 in die ring nou, dames en heren, full moon. Kyk daar vir full moon, pie just right, het 'n geweldige impak op die kudde gemaakt. Full moon spog met lengte van lyf, dit is verseker 'n goeie bespiering, hy beweeg mooi en goeie skede. Hy is 'n beproefde koeie in sy stamboom, wat by jou ook 'n verskil gaan maak, dames en heren. Kyk vir daai rooi is mooi in die ring nou, where do you go, lot 4 going there, start here, 60,000 to go, 60,000 to start, anybody 60, 60,000 rankies is op 50, 50,000 for the first Red Bull of the day, 50,000 rand nou,
Anybody at 50,000, 50,000 rand meer te begin hier. 50,000 rand daar, gaan nie op al vra nie. At 50, 40 ahead. At 40,000, going market out 42,5 at 40,000 now. 40,000 rand is at 42,5, 45. At 45,75 now. At 50,000, so get at 50,000, 52,5. At 52,5 market out now. At 52,5, my bot is now 50. I get a 50,000 rand is up at 50,000. At 50,000 rand, 52,5 new better. At 52,55. 55,000 rand to leg it out. At 52,500 is all. At a 52,5 going. At 52,5 anybody for 55. At 25,500 to my Saki's all. My bot led are Yeldens. At 52 is Tino. 55. 55 at 55 maak het af 57,500 at 57,5 55,000 rand is ook kan jy net een bod gee at 55,000 going 57 maak 60 at 60,000 57,500 my sak is al ek soek 60,000 rand is nou at 57,000 deel agter teen die muur at 57,5 I have now at 57,000 rand 500 rand is nou at 57,5 going ek soek 60 are you all done once twice all done at 57,5 Allemaal klaar, is van mij, baie dankie, koper nummer 4, baie number 4, 57,5, baie dankie. Right, hy gaan Piketberg toe, dames en heren, lot 4, daar is al lot 5 van die ring nou, die volgende rooi daar so, dis die eerste bal van Grootepost, dames en heren. Alright, Nick, baie dankie vir julle deelname hierso. Grootepost bal in die ring nou. Lot 5. Right, P&P vote daar so. Where do we go? Side by the most widely used registered Red Angus bull, Biber Energize. In America in 2024, Volt combines style with serious performance. He's wide-based, well-muscled, and carries himself with presence. His EBV shows strength across the board, pointing to a bull that will add efficiency, growth and fertility in your herd. Alright, kyk 'n bietjie dames en here, eerste Grootepost, rooi bull daar in die ring, kyk, uitstekende diepte wat saam met hierdie bull gaan. Where do we go here? Let's start at 50 again, 50,000 rand weer, anybody at 50? At 50,000 rand, 50 to start here, anybody 50 now? 40,000, 40,000 rand, 40,000 anybody? 40 begin hier so, Grootepost bal in die ring nou, at 40,000, dankie, 40,000, dankie, zeker, 40,000 going, at 42,5, anybody, ek het 40,000 daar, ek soek 42,500 nou, 40 is in my sak is al, my oplandsbot, dankie, 42,5, 45,000 nou, at 45 wil ek daar, at 42,500 achterlinks, at 42,5 maak het daar 45, at 45,000 rand soek ek nou, at 42,5 going, at 45 I have here, 45,000 rand diesel maak het 47,5, 50,000 rand is wil ek daar, at 50,000, hou nie van kopskittie, at 50,000, kyk die bietjie daar, 50, kyk vir my, at 50,000, kyk lang, at 50,000 rand, money so dankie, at 47,5 ahead, at 47,500, I'm klaar, at 47,5 going all done, hammer is op 47, is jy klaar op 50,000, 47,5, as ek mag, ek het nog nie gekyk waar niks sit nie, dankie, 50, 47,5 ahead. Shall we talk later? You gonna let it go? Met 'n swaar hart sê hy ja, hoor. Koper 15, 47,5. Alright, lot 6 in die ring nou, dames en here. Ons is terug by Joyce's Justice hierso. Lot 6 in die ring nou. Just Right seun uit 'n vrugbare Miss Meelkoei. Sterk kop en goeie testies en skede. Dorothy se impak sal vir nog baie lank in ons koeikere voortleef. Justice is ideaal vir verse oopmaak. Alright, kyk 'n bietjie daar, where do we go? Hy beweeg baie mooi in die ring daar, dames en here. Lot 6 nou, rooi bal daar, let's go, 50 again. 50 weer. 50,000 anybody here? 50,000 rankies hier so meer begin daar. At 50,000, dis die geld hier. At 50,000 now. 50,000 rankies nou. Anybody at 50 there? 40,000 to start. 40 om hier te begin. At 40,000, I have it at 40,000 rankies at 40,000, 42,55 now. At 45, will I get on at 45,000 now. At 45,000, at 45, you better. 47,5, mark 50. At 50,000, we say ja, is all. At 50,000, you clip on us. At 47,5, is the cut. At 55, at 55, anybody at
at, is ek nou reg? At 55 soek ek nou, at 55 ek het op 52.5, sorry, ons is op 42.5 dan nie? Ons is op 42.5. At 42.5 looking for 45,000 now. At 42,500 hierso. 45,000 dan keer op 45 maak 47,550. At 50,000 toe lekker daar nou. At 50,000 is daar. At 50,000 my bot net die kant. At 47,500 het ek hierso. At 47,5 nou is hy klaar. At 47,5 moet nie, het is net 2,500 rand. 50,000 at 47,5 going dan klaar. At 47,5 dan allemaal klaar, moet nie worry oor familie nie, Martin. At 47,5 maak het al 50,000 rand hierso. At 47,5 hammer is op. Is jylle seker, at 47,500. Ek moet 50 kry vir die bil, meneer Lou. Baie jammer dat jy is dat ons het vasthak. Moet nie so diep slik, die koring gaan mooi wees hierdie jaar. 50,000. Kan ons het 50 maak? Baie dankie, ek waardeer. Nee, daai koper, ek weet waar jy bly, maar ek het nie 'n kopernommer nie. Asseblief. Kopernommer 8, soos jou registrasie. Right, dames en heren, lot 7 hierso, weer 'n groot posbil in die ring, kyk 'n bietjie daar. Moderate in frame, but packed with muscle. Baie mooi bespierd hierso, Dynamite lives up to his name. He's stout, wide-based, and displays exceptional depth of body and width throughout. A bull with true character, fertility and style proof that great things to come in smaller packages. Right daar, julle dames en here, mooi gladde rooi bull daar in die ring nou. Lot 7, where do we go? 50 is al. 50 to start here now. 50,000 rand. Grote pos bull in die ring, dames en here. 50,000 randjes. 50 to start here. Anybody at 50? 50,000 rand. 40,000. 40,000. Jy moet gekoop het om 'n steak te kan geniet na die tyd, hoor. At 40,000 is at 40,000, maak het op 42,5 at 40,000 now. At 40,000 is at 42,5, at 40,000 I have it at 40,000 is all. 40,000 going, maak het op 42,5. 40,000 going, anybody else there? At 40,000 did ik my sakkies out of 40,000 is all. Ek soek 42,5 nou, at 40,000 I have, at 40,000 is at 40,000 all done, at 40,000 at 40,000, is dan klaar, one bid, one knock, at 40,000 randjies, ek dink ons gaan hierdie billetjie kan, daarvoor laat gaan hier 40,000 going, aan klaar vir 40,000 rande. Ons is bietjie kort van die merk hier so, Martin. Baie dankie, gee my net jou kopernommer asseblief, net vir die rekord. Koper 27, ons praat later, mits ons nie iets anders kry nie. Right, lot nummer 8 in die ring nou, dames en heren, lot uit. Alright, we have Moonshine in the ring now, ladies and gentlemen, kyk 'n bietjie daar, nog 'n Moonlight seun, en hulle raak net beter. Hier is 'n uitstekende rooi bal in die ring nou. Bert is wat bekend is om mooi koeie te maak, en sy ma is geen uitsondering nie. Goeie kop en skere met uitstekende skrotum. Vat hom na julle plaas toe, laat hy waarde toevoeg daar by julle. Lengte en lyf hierso, dames en here, baie goeie rooibal. Where we go, Rotta uit in the ring now. Kyk 'n bietjie daar, begin maar eens op 80,000 randjies. 80,000, here's kwaliteit, top. 80,000, anybody at idea? 80,000 randjies, 60, 60,000, 60,000, anybody at 60, 60,000 rand. Ek gaan vra vir 50, niks minder nie. 50,000, anybody at 50, 50,000 rand. Is daar allemaal klaar 50 om hier te begin, 50,000, no takers at 50. Waar is die binnelandse manne? 50,000 rand, 50,000 vir die rooibal, dames en heren, op 50, ek gaan nie by 40 vraag nie. Anybody at 50? Right, laat hy maar eers uitgaan, dankie. Right, dames en heren, hier is nou 'n uitkruisbal in die ring. Kyk daai agterkwart, dames en heren. Een van die beter bulle van die dag gooi ek. Ek gooi jy het omgemerk. Cozy forward, stel nooit te leer nie. De Matriarch koeifamilie is uitstekend met emmers vol melk. Cozy het uitstekende voorkoms en versekerde stoetbal, dames en heren.
Hy gaan net waarde toevoeg na jou kudde toe. Lot 9 daarso, het hom in ons kudde gebruik, hierso by Choices, en sy kalwes doen, en praat vir hom. Lengte in lyf, bespier, diepte, sodat jy nie elke dag kry nie. Hier waar ek staan, lyk soos 'n tafel wat hier rondloop. 'n Breë tafel. Kyk daar agter kwart, dames en here. Here we go, one of the bulls of the day, I'm sure. Kom ons begin hier so laag, 150, 150, 120, 120 to go. Start 120, 100,000 rand, 100,000 jaar. Dis pure bul, dames en here. Net vleis, genetika, alles is daar. Just what you're looking for. 100,000 to start. Anybody on 100? Ek sal afkom na 80 toe. 80,000. Ek kan nie glo nie. 80,000 rand. Anybody at 80,000 here? 80,000 to start. Op 60. 60,000. Enige iemand op 60. Now take us on 60 for lot 9 in the ring now. Lot 9 vir 60,000 rand om meer begin. 50. Gaan nou so hard werk op hierdie mooi donderdag. Het 50,000, maar dankie daar so 50,000 vir 50,000 rand hierso. Het 50,000, maak er af 55. Maak het 55 hierso, is ons bietjie ver van die merk af. Het 50,000 sommer baie. Het 50,000, maak er af 55 now. Ek het 50,000 rand, is er 50,000 going. Het 50,000 rand, is er 50,000 hierso. Het 55, maak er af 60. Het 60,000, maak er af 65 now. Het 65, 70. 70,000 going, lekker dan met dit 70,000 rand is nou. Het 70,000 now. Het 65, die gesoek 65 maar dan 70. At 65,000 met Botley hierso 70,000. Dis net 5 slag koeie. 70,000. At 70,000 maar dan 75 nou at 75 nou. Jou vrou sê ja, at 75 maar dan nou. Sy hou van die bespiering. At 75 maar dan 70 hierso. At 70,000 en 70 hierso. Dis nie geld vir hierdie bal nie, dames en here. At 70,000 maar dan 75. At 70,000 is hierso. At 70,000 at 70,000 hierso. At 75 anybody get 70,000. Is nou maar klaar. Op 70,000 rande. Once, twice, all done at 70,000 rande. Are we going to let it go, Simon? Jo. Baie dankie. 1-4. Baie 14 for 70,000. Ek sê jo, want dit is sommer nou 'n goeie koop koos. Welkom. Ag, well done. Right, lot 10 is al, dames en here. Hier so baie gesê oor hierdie bil, dan kyk sy geskiedenis. Sy pa was 'n nasionale kampioen groot bil in 2022. Sy ma 2019 nasionale junior kampioen koei. Lot 10 in die ring nou, dames en here. Geteel uit 2 nasionale kampioene. Sensation 136 se kalwes is dik en lank. Sensasie dra vleis en almal weet vleis bring 'n geldjie in die sak. Lang bil met goeie bespiering. Ons het hom in ons kudde gebruik en hou 'n semen aandeel terug. Right, hulle hou 'n bietjie van sy semen terug, maar weer eens kort op die hakke van die lot voor hom, dames en here. Where we go, 100,000 to start here for lot number 10 in the ring now. 100,000, Angus beef, 100,000 rand is daar. 100 to start here now, 80,000, anybody, gaan jy my weer begin op 60. Het 60 now, het vat maar daai slukkie, wil jy iets sterker hê? 60,000, ons kan organise. 60,000 to start. 60 is om hier te begin, dames en here. 60,000 randjies. Het 60,000, 50 to go, 50 to go. At 50, ek het 50,000 for 55 at 60 nou. Ek het 55 maak daar 60 daar. At 60,000 for 65. 65 het 70,000 rand daar. At 70,000 going at 70,000 rand like it off at the cards. 70,000 for 70. Jy weet vir jou siel. At 70,000 ek het 65 is al. At 65,000 my sak is nou. Ek soek 70,000 rand daar. At 70,000 anybody there? I'm looking for 70,000. At 70 gee my. At 70,000 75 more. At 75 kyk 'n bietjie daar, 70,000 my Botley is op voor. 75, het jy gekom vir hom, het 75,000, 70 is hier so nou, het 70 lê voor my daar, het 75 nou, 80,000 rand daar, het 80,000 going against you, ek het 75 in my sakkie so, 75,000 ek soek 80,000 rand daar, kyk, ek praat tot Afrikaans net met jou, want ek weet ek kom van Mauriceburg af, 80,000 rand nou,
80,000. Ek het 75. Moenie so sien wie agterwykie. 75,000 have. Anybody for 80? I have 75,000. So 80,000 rand is hulle almal klaar. Once, twice. All done at 75,000. As ek mag, op 75,000 rand. Laas baie, hy gaan hier in die kontry bly. Baie dankie, koper nommer 14. 75,000. Alright, lot 11. Hulle raak net dieper en langer en beter, dames en here. Rainfall is in the ring now. Lot 11. Die Kincaid familie maak hulle mooi. Sy ma is geen uitsondering nie. 'n Bul vol potensiaal en vleis. Kalwings gemak, melk, groei en vrugbaarheid, alles wat jy soek in 'n bul. En moenie uitmis op 'n vleismasjien hierson nie. Right, kyk 'n bietjie daar. Hy's net soos die bestuurder van die plaas, vol vleis. Right, where we go, kyk 'n bietjie hierso. Dis nou op rekord ook. Ek sien hy rooi wange nou iewers skielik. Right, where we go, ja, kyk 'n bietjie begin maar hier's op by 60,000, 60,000, 60,000 rand hierso. Anybody at 60? Kom maar, ek en hy verstaan mekaar. Ek is vinnig, hy sterk. 60,000 rand, 60,000. Anybody at 60 to start here now? 60,000 randjies at 50 again. 50, dankie daar so 50,000 op 50,000 maak daar 52,5. At 50,000 ek soek 52,5 hierso. 50,000 guy maak daar 52,5. At 50,000 my bag here. At 50,000 52,5 5 nou. At 55 maak daar 57,5 nou. At 60, 60,000 randjies op 62,5. At 62,5 wil ek daar nou. At 62,5 soek ek daar. Ek het 60,000 rand in my sak hierso. At 60,000 going. At 62,5 at 65 maak daar 67,5. At 67,500 at 67,5 at 67,5 wil ek daar. My botlet, ja dankie 70. At 70,000 70 het ek daar. At 70,000 72,5. 70,000 rand lê voor in die middel hierso. At 70,000 going. Ek het 70,000 die online mense stil. At 70,000 daar. At 70,000 my sak is al klaar. At 70,000. Are you bidding? So is it a bot 72,5 at 70,000 rand. Are you done? I'm klaar at 70,000. And she goes at 70,000. 80. Right. Hier staan hy nou vas. 80,000 rand is net 10,000 rand. Is dit reg so? Dankie. Ek hou van die houding. Right, dis 'n kop by 1. Is dit baie number 1? Dankie. Vroeg is al gewees. Koos, jy het so baie gespaar, jy het nie bulle wat verby is, dat jy nog kan bybyt. Right, lot 12 van die ring nou, dames en here, honeymoon. Hulle sê, vat vir hierdie en daar tussen die koeie, dan is dit heeltyd honeymoon. Right. 'n Jong bul met 'n sterk kop. Goeie bespiering en goeie testies en skede, dames en here. Gee hom 'n kans daar. Ek dink hy is ook 'n ek het vir Borsing gesê op die plaas, is vir my 'n bul wat jou verse sal mooi kan oopmaak. En ja, soos dit daar sê, hy sal die koeie laat dans. Where do we go here? Lot 12 in the honeymoon, where do we go here? 50 to start now, 50,000 rand hierso. Anybody at 50,000 to start? 50,000 rand hierso. Anybody at 50 here? Martin hier nog hier Billy, 50,000 rand, 50,000, 40, 40,000. Is that a boy? At 40,000 at 40,000, maak er 42,5 at 40,000 ahead. Ek het 40,000 rankies op 40,000. At 40,000 maak er 42,5. At 40,000 rankies op 40,000 going. At 40,000, anybody else there? At 40,000 rankies maak er 42,5. At 40,000, net 2,500 meer. At 40,000 maak er 42,5 now. At 42,500 soek ek. Ek het openingsbotties op 40,000 aan klaar. At 40,000 going, aan is op vol dan aan klaar vir 40,000 rand. Right, Martin, jou gelukkige dag. 27 by a number, eh? Right, dames en heren, lot 13 is onttrek. So ons beweeg aan na lot 14 toe. Powerhouse. Jy kan het sommer sien, Kyk die krag in hierdie bal. Breed, lang, diep. Right, lot 14 hier nou, dames en heren. Die beste moonride van die dag. A bull full of power and muscling. Uitstekende testies en kop. Goeie agterkwart, dis verseker. En so vrugbaar soos die môre die heel dag. Hy sal sy kant enige plek
in die landbring, dames en here. Right. Lot 14 in the ring now. Where do we go here? Kyk 'n bietjie daar. Wolsie praat baie hoog van hierdie bil. Kyk 'n bietjie daar. Lot 14 start nie 100. 100 diesel. 100,000 rand diesel. Kyk na die bil, moenie worry oor die geld nie. 100,000 rand. 100,000. 80,000. Anybody 80,000? Julle het hierdie bil gemerk? 80,000. Anybody 80? Ek sal afkom na 60 toe. Just to start. 60. 60,000. Enigiemand vir 60. Om te begin. Maak dit 50 as staat jy. Ek het gewonder waar jy is. Alright, 50,000 heb ek wil jy eintlik daar staat nie, maar ek moet dit 50,000 het maak het af 52,5 het 55 maak het af 57,5 now. Het 57,500 nou. Het 57,5 anybody dankie. Het 60,000 op 62,5 nou. Het 62,5 wil ek het daar. Het 65,000 op 65,000. 62,500 leef voor my hierso. Het is 62,5 anybody at 65 now. Ek soek 65,000 aan daar. 65,000 anybody my bot lê hierso op 62,500 is the bot at 65 now. At 65,000 maak het daar 67,5. 67,500 wil ek het daar nou. At 65 is my bid. 65,000 aan dit ek het 65,000. As jy chicken nou. At 65,000. 65,000 aan dit ek hierso. At 65,000. At 65, 67, mark vol 70. 70,000 now. My bot laid up 70. At 70,000, 72,5. At 70,000, kyk as jy aanhou en B, dan moet een goeie bal wees, moet nie verloor nie. At 70,000 rand dit ek nou. At 70,000 I have. Ek het een 70,000 rand, maar ek 72,5. At 70,000 going there. Ek het een 70,000 rand hier so nou. At is 70,000 all done. Ek het een 70,000 rand hier so. At 70,000. Hammer is op. All done. Hammer klaar. 1, 2 op 70,000 rand. What do I do here, sir? Your lucky day. Daai nommer asseblief. Sien jou buurman is so grys soos ek. Koop er 20. Hy bly hier in Mansfield se wêreld. Right, lot 15 is ongelukkig onttrek. Hy het 'n bietjie van 'n hou gekry. Hy is beskikbaar. Hulle wil net vir hom kans gee om mooi te kan stap. Dis al. Niks verder is fout met hom. Lot 16 in die ring nou, dames en here. Sy pa was 'n 2022 nasionale groot kampioen. Lot 16 daarso Sentence, halfbroer van Sensasie, wat lot 10 was. Uit die uiters vrugbare Mis en Tense 801. Goeie groei, atsa, en hy is 'n klipgooier. En voer omset sal geld in jou sak deel. Vat hom saam na jou plaas, so dames en here. Kyk die lengte op hierdie bal. Where do we go? Lot 16 in the ring now. Black is back. Kyk 'n bietjie daar. 50,000 randjies is al. 50,000 to start. Anybody at 50? 50. 50 to start here. 50,000 randjies. 40,000. 40,000 rand om hier te begin. Enigemand vir 40,000 rand. That 40,000 ever at 40,000 rand, maar dan 42,5. 40,000 going at 40,000 rand is all. At 40,000 ever, maar dan 42,5. At 40,000 rand for 40,000 now. 40,000 rand is over 40,000 going. At 40,000 ever at 40,000 rand now. My opening spot is 40,000 rand. At 40,000, ek soek 42,5. 40,000 over 40,000 rand is all. 40,000 mark 42,5. Is dit so stil daar by julle? At 40,000, meer kat, kom aan sê ek. At 40,000 over 40,000 going. At 40,000 is at 40,000. At 42,5 now. At 45,000 maak nou 47,5. 47,500 nou. At my botlet I kant op 45,000 is al. At 45, 47,5 maak vol. 50,000 rand dankie. At 50,000, 52,5. At 52,500 soek ek nou. At 50 lê hierso nou. At 52,5, 55 soek ek daar. At 55 dankie. At 55 maak daar 57,500. Ek het 55 op my linkerkant daar. At 55,000 going dankie. At 57,5, 60 nou. At 60,000 dankie so lekker daar. At 57,5 I have 57,500. As jy seker op 60,000 rand daar. Net 'n klein bietjie geldjies. At 60,000 rand nou moenie rondkykie. At 60,000 now. At 60 I have. At 60,000 rand maak daar 62,5 now. 60,000 rand is hier so nou. At 60 het ek op 62,5. At 60,000 going. At 60,000 rand. As jy klaar. At
60,000. Haai dan, hamer is op 60,000 randjies. Dankie, koper nommer 28. Jy kan hom net op die N7 sit, so 3 kilometers rechts, dan kry jy die plaas. Right, dames en heren, lot 17 in die ring nou. Just right in the ring there, kyk 'n bietjie daar, lot 17. Nog 'n just right, NASA, dames en heren, ideaal om ver so op te maak. Alright, where do we go? Look op die voete daar, dames en heren, where do we go here? 50, anybody 50? 50 to start here. Roy is mooi, 50,000 randjies, 40,000. 40,000 randjies, anybody 40,000 here? 40,000 randjies nou. Anybody at 40? Anybody at 40? At 40,000 randjies, ek het 40 hier so, 42,5. At 42,5, maak het al 45 now, 47,500. At 47,5 now, ek het 45,000 rand in my sakkie so nou. At a 45 going, at 45,000 rand is hier so nou. At a 45,000 ahead, ek het 45,000 randjies nou. Make it 47,5. At 45,000 ahead, we had a 45,000 rand daar. At 45,000 lay in the middle is all. At a 45, anybody for 47,5. At 45,000 rand. Hammer is op, all done at 45,000. Going, all done, allemaal klaar at 45. Ek wil eers na die verkoper kyk nie, kan jy nie by 50 uitkom nie. Vraag baie mooi. Daar gaat hy. Hy sê ja, baie dankie, 50,000, is het 27, 25 kopernommer. Ek waardeer. Right, grote posbal in die ring nou, dames en heren. Lot 18, lot 18 in die ring nou, kyk 'n bietjie daar, lot 18. Right, top billings, some top billings, moderate in frame but big on quality, ladies and gentlemen. Billings is a well-balanced bull with excellent carving ease. He's structurally correct, carries a strong hind quarter, and would be a top pick for use on heifers. Maak jou vers op met hom, dames en heren. Easy on eye and easy on carving. Alright, where do we go? Yeah, kyk 'n bietjie, enige iemand vir daai grote posbal daar, 50,000 randjies now. Anybody at 50,000 now? I'm looking for 50 opening, but yeah, anybody for 50, let's go down to 40 then. At 40,000 randjies now, jy weet ons gaan nie minder as dit vra nie. At a 40,000 is jy allemaal klaar. At a 40,000 randjies daar. At 40,000, anybody else there? 40,000 randjies daar. At 40,000, one big all done. At 40,000, Eric Donkey. At a 40,000 rand op 42,5 now. My openingsbod is 40. At 40,000, ek soek 42,500 now. At 42,5, anybody? At 40,000, have it at 40,000 randjies daar. 40,000, going maak het out 42,5. At a 40,000, all done. Openingsbod is all. At a 40,000 randjies op 42,5. At 40,000, all done. Allemaal klaar. For 40,000 randjies. At 40,000. Once, twice, all done at 40,000. I'm in your hands. Hulle skit hulle kop. As ek vra vir 50 kan hy gaan. Nick, if I get 50, can he go? Daar hoor jy? Jy seker? Right, not so, dat hy eers uitgaan. Right, dames en heren, lot 19 in die ring nou. Vir Dampie daar so, lot 19. Right, hy is 'n damn right seun wat goeie speen en groeitafel toebring. Die spreekkoeie bring altyd hulle kant. Right. Goeie bloedlijne daar, dames en heren. Where do we go for a Red Bull in the ring now? Kyk sy agterkwart, vleisdraer hierso. Maak toe verse oop met Dampie of Dampie. Kyk 'n bietjie daar, begin my is alweer 50. 50 to start, yeah? Anybody 50? 50 om hier te begin. 50 going, 40,000. 40,000 now. At a 40,000, at a 40,000, at a 40,000 ahead now. At a 40,000, maak het al 42,5. At a 40,000, op 40,000, did ik nou. 40,000 op 42,5, soek ik daar. At a 40,000, op 40,000. At 40,000, my openingsbod as nou. At a 40,000, maak het al 42,5. At a 40,000, is hier nou. At a 40,000, 42,5. At 45,000, maak het al 47,5 now. At 47,500. At 47,5, my bot laid out.
47.5. Het is er borai. 47.5 maak vol 50. Het 50,000 daar. Het 50, lyk my ja, bietjie vas daar. Het 50,000 soek ek daar. Het 50,000 rand is nou de 50,000. Het 50,000 rand trek my bot met daar op 47.5. Het 47,500 daar jy al dan nou. Het 47.5. Ek soek 50 hier so is aan my klaar. Going at 47.5 aan my klaar. At 47,500. Okay, koper nommer 47.5 by 16. Ek weet hy gaan kikoe gras vreet. Right, 'n swart bal van Grootepas, dames en here. Hy gaan sommer self hier om die ring loop. Lot 20, lot 20, ladies and gentlemen. He's nie baie balle oor nie. Right, for James Bond with influential Diana Carr in his dam. Bond carries the legacy of one of our most consistent and proven female lines. He offers power, growth, and the ability to sire functional feminine daughters with eye appeal. Backed by strong maternal strength and show-winning genetics. Hy is die real deal. Bond in die ring nou. Black is beautiful. Where do we go? Kyk 'n bietjie daar. Lot 20 van Grootepas in die ring nou. Right, dames en here, begin my hier so 60,000 randjies. Hy is glad van vel. He's shining like a diamond. 60,000, let's go here. Anybody 60 here? 50,000 to start. 50,000 rand meer begin hier so. 50,000, anybody here now? 50,000 randjies hier so. At 50,000, anybody there? At 50,000 rand hier so. 40,000 going. Dames en here, ek wil dit nie eintlik noem nie, maar lyk my ek moet julle 'n bietjie help vandag. Maak die som. Ek dink onder die huidige slagpryse op koeie, ou koeie wat kondisie het wat jy uit jou kudde, net 4 koeie, gaan vir jou bul kan koop vir 50,000 rand. Maak hy som. 4, miskien 5 koeie. Klein koetjie. 4, miskien 5 slagkoeie, gaan vir jou bul kan koop vir 50,000 rand. Wat waarde gaan toevoeg op jou plaas, beter kalwes gaan produseer, ons veenkalfpryse is reg, vleispryse is reg, dink weer, ons is halfpad deur die bulveiling. Eintlik meer 2/3. 50,000 to start. 50,000 rand om meer begin. Kwaliteit in die ring, dames en here, genetika. 40. Het voor die amper sê ek iets 40,000 op 40,000 rand is nou 40,000 maar daar 42,5. Het 40,000 maar dankie. Het 40,000 rand is nou 42,500 anybody now. Ek het 40,000 rand hierso. Het 40,000. Ek kan hierdie bil wat gaan vir 40,000 rand nie. Het 40,000 op 40,000 rand hierso nou. Het 40,000 going. Het 40,000 op 40,000 rand daar. My bot lê op 40,000. At 42,5, dankie. At 45 now. At 47,5. At 47,500, kyk 'n bietjie daar. Geharde billetjie. Nico, koop die bil. Jy kan nie fout maak nie. 47,5. At, excuse me, noem jy op die name nou, maar ons raak persoonlik. At 45,000. At 45,000 nou. At 45,000. My bot lê daar. At 45,000. At 47,5 maak het daar 50. Ek het heel dag. At 50,000 is er borai. At 50,000 randjies maak het daar 52,5. 50,000 I have there. At 50,000 randjies op 52,5. Thank you. At 55 soek ek nou. My pot is 52,500. 55. At 55 anybody. 52,5 ahead. Is nou maar klaar. At 52,500. As ek mag at 52,5. Is that alright? Thank you. Dankie, koper nommer 9. Right, dis net 2 bulle oor, dames en here, lot 21, Joyce's Colonel, lot 21, Joyce's Colonel, 'n speenkalf bil, dames en here, ideaal vir perse oopmaak, lengte van lyf, sterk bene en 'n goeie agterkwart. Baie mooi beskryf daar. Sy ma, Miss Hallie One, het sekerlik een van die beste vleisbeeseiers wat ons nog gesien het. Right, ladies and gentlemen, tweede laaste bal in die ring nou. Where do we go? Kyk 'n bietjie daar, begin my so weer by 50,000 randjies. 50,000, anybody now?
50,000 rankies is op, 50,000, let's go 40, 40,000, let's try, 45,000 rand om hier begin is al, anybody at 40,000, 40,000 rankies is al, ek soek 40 om hier op te maak, dankie, at a 40,000, jy mag er 42, 5 at a 40,000, now, at 40,000 rankies, ek die is al voor, 40,000 my sakjes op a 40,000 going, ek het a 40,000 rankies daar, mag er 42, 5, at a 40,000 at 42, 5, mag er 45, no, at 45, at 47,500 doe ek daar, at 47,5 now, at 47,5, my bot leef voor op 45,000 die so nou, at 47,5, maak vol op 50, at 50,000, kyk een bykie daar, bot, at 52,5 now, at 52,500 soek ek nou, my bot is 50,000 rand voor jou, at a 52,5, at 55 now, 55,000 randkies nou, at 57,5 doe ek daar, at 57,5 going, at 55 is my bot die so nou, at 55,000, I'm looking for 57,5, 57,500, at 55,000 rand, hammer is op, all done, hammer klaar, at a 55,000. Dankie, 55, koper nommer 19. Right, dames en heren, laaste bal van die dag, lot 22 going. Sy naam is Mixit. Hy is die jongste bal van die veiling en gereed om 'n conversation met jou te hê. Right. Goed ontwikkelde agterkwart, dames en heren, bespiering en goeie bene. Media koeilyn kom hy vandaan en seker Joyce is 'n konsekwente en bring altyd hulle kant. Right, last ball of the day, ladies and gentlemen. Kyk 'n bietjie daar, waar begin ons vir Mixit there. Right, let's go here. X-Factor, kyk in die ring nou 'n bietjie daar vir 50,000 randjies nou. 50 anybody here at 50,000 randjies. Nico Reger daar met 'n 40. 40,000 now, at a 40,000 randjies at a 40,000, mag it out 42,5 at a 40,000, at a 40,000, mag it out 42,5 now, at 40,000 going, 40,000 is now opening bodies at a 42,5, at 40,000, 40,000 is used to know, at a 40,000 going, at 40,000 is one bid, one knock, at 40,000. Het 40,000 rand, ek wil nog 'n bietjie hê want ek werk vir kommissie is te min. Het 40,000 en 40,000, of dan almal klaar vir 40,000 rande. Yo, lucky day buyers, kyk 'n bietjie daar, 9 né, koper nommer 9. Right, as hier en daar 'n bal nie verkoop nie, kom praat met my of met Simon na die veiling asseblief. Ons gaan nou oor na die dames toe, lot 23, neem asseblief kennis dat alle SP vroulike diere negatief getoets is vir VJR, DJR, dubbelbespiering. Negatief getoets vir dubbelbespiering, dames en here. Al die SP vroulike diere. Alright, die eerste vroulike dier in die ring nou, lot 23. Miss Skylark, lot 23. Die klein Normandy dogters is mooi, daarom wil ons hulle met julle deel. Right, kyk 'n bietjie daar, hulle deel uit vandag. Hierdie oop pers geteel uit die McQuatlinkere wat goeie vroulike eienskappe toon, is stylvol en het goeie speenbalans. Plasing, sy en haar nageslag sal hulle kant sal bring daar by jou op die plaas. Right, ladies and gentlemen, lot 23, first lady of the day. Right, dit is die eerste vroulike diere wat ons gaan verkoop wat getoets, negatief getoets is vir dubbelbespiering. Die eerste in die land. Right, daar is dit. En dit kan julle vir Simon toewens. Hy doen alles wat moet gedoen word om waarde toe te voeg vir julle. Right, where do we go? Kyk 'n bietjie daar, stop hier, 20,000 here. 20,000 on diesel op pers in die ring nou, lot 23 daar, 20,000 ahead. 20,000 going, 20,000 opens bodies off. 18,000 anybody at 18,000. 18 like out 18,000. 18,000 anybody so afgaan na 15 toe. 15 anybody there at 15,000. At 15 anybody at 15. Net om op te maak is al, at 15,000 soek ek nou. At 15,000.
Het 15 Erik dank hier at 15,000 er Magara 16. Ek 15,000 er 15,000 ek soek 16,000 nou. 15,000 randjies in my sakkie so nou. Het 15 ek soek 16,000 rand daar. Het 16 thank you welkom. Het 16 buite. Het 16 Magara 17,000 nou. Het 17,000 my Botley online at 16,000. Het 16,000 Magara 17. Het 17,000. Lyk my die dames het gewag vir die dames. Het 17,000 Magara 16 Erik daar. Het 16 my Botley buite. Is nou maar klaar. Het 17 nou terug op die vloer is op 17,000 nou. Het 17,000 ek soek 18 na. 18,000 anybody there? Het 17, 18, 18,000 rand wil jy vra. Het 18,000 Magara 19. Het 19 nou. 18 is hier 18,000 rand is al 18,000 going. 18,000 19 terug op die vloer is al 19,000 maak volop 20. Het 19,000 nou. Het 19,000 rand my Botley op die vloer is op 19,000 nou. Inside 20,000 outside. Het 20,000 het ek daar Magara 21. Ek hou nie van die nee wat jy nou net van Nico gesê het nie. Het 20,000 my but is it outside of 20,000 now. Het 20,000 rand het ek hier so. Het 20,000. Is nou maar klaar op 20,000 rand. Ek soek 21. Once, twice, all done at 20,000. If I may. 25, kan ons 25 kry online asseblief. 25 vra die verkoper. 25 is tyd. Dis nie geld vir die vers nie. 25,000 al tyd. Kan julle met hom kommunikeer al? 25 soek ek. My bot is 20. Lot 24 is in die ring nou. As hy. Moet ons eers wag, hoe kan ek aangaan? Right. 25 will take. Die bot is right, ons sal nou met hom praat. Die bot is 20. Die versoek is 25. Lot 24 in die ring nou, dames en here. Vir Miss Kincaid 3, lot 24. Kincaid vers geteel uit 'n Mokotling. Doukus die seun, Kussasseun. Sy kom met genoeg melk om haar kalwers te kan grootmaak. Sy oulik en moet jou oog gevang het met haar lang lyf. Right, where do we go? Kyk 'n bietjie daar. Lot 24 in die ring nou, dames en here. Where do we go for Miss Kincaid? Let's start here at 15 again. 15 weer. Anybody at 15 to start now? Kyk 'n bietjie daar, 15 om hier te begin. Bot at 15, I have it at 15,000 rand. Welcome to the party. At 15,000, I have it at 16 outside. 16 is die kant op 17 daar. 17 met bot is op die vloer nou, maak er daar 18. At 17,000 rand is daar, 17 I have. At 18 buite, 18,000 maak er daar 19,000 nou. At 19 moet nie so lang dink ek ken jou nie so nie. At 19 maak er daar, at 18,000 met bot lê buite daar op 19. 18,000 het die gas al. 18,000 al dan. 18,000 ek soek 19,000 rand. At 18,000 my bot is online, dames en here. At 18,000 is at 18,000 there. 18 going. At 18,000 19 het ek nou terug op die vloer. At 19 maak vol 20. At 20,000 now. At 20,000 make it there. At 20 het ek daar 21 there. Moenie weer jou kop skud nie. At 20,000 maak het 21. At 20,000 have Nico, kyk vir my. At 21,000 my bot lê buite op 20,000 randjies. At 20,000 maak het 21 now. At 20,000 het ek in my sakkies al. At 20,000 randjies. All done. 20,000. My bot is buite. All done. Op 20. Daar is 21 I have. 21 het ek nou al, maar het nog nie geval nie. At 21 make it 2 now. 21 my bot lê op die vloer hier so. At 21,000 rand is al klaasie. At 21,000 maak het 22. At 21,000 going. 21,000 rand. My bot lê op die vloer. Inside at 21,000. At 21,000 rand. All done. I'm klaar at 21,000. Not so. 25? Okay. Right, 27,500 will take, not sold. Right, lot 25, dames en heren, rare vares van die bestes in die ring vandag. Miss Laura 3 we have here, lot 25 going. Lot 25 to start, sy is a Miss JD dochter wat verseker jou oog gevang het. Jy het haar gemerk. Hierdie vers is geteel uit een van hulle basiskoeie. Bid ons met trots aan. Right, Stone Cold was 'n besondere bil geteel uit die French Kiss koeilyn. Sy sussie is staatmakers, so ook sy dogters. Sy is lank, vroulik en dra baie vleis, dames en here.
aanwins vir enige kudde, want sy sal skou en sy sal teel. Goeie geaardheid, soos die ras is bekend voor. Where do we go? Lot 25 in the ring now. Let's start here at 20. 20,000 rand hierso. 20 to start. Hy is beter dan die res. Beter as die res. 20,000 rand om hier begin hierso. Ons gaan julle laat onder dit gaan nie. 20,000 start. 20,000 rand om hier begin. Henny's body 20,000. At 20,000, thank you for 20,000 up at 20,000 now. My bot lay buiten, begin ook op 20,021. At 21,2 now. At 22, my bot is op die vloer, is op die 21,000 is al. At 21,000, my graad 22. At 22, kom terug. At 22,000, my bot is binnen. At 21,000, is op 22. At 22, wil ek daar met die 3. Ek het 23,000 terug is al. At 23,000, soek 24 nou. At 23,000, my bot lay binnen. At 23,000, direct daar. At 23,000 going. At 23,000 aan mekaar by 24. At 23,000. My bot lay binnen op 23,000 op 23,000 en al. As aan mekaar 23,000 eindjes is al. Money verloor hy. At 23,000. You don't get it every day op 23,000 now. At 23,000 rand. My bot lay binnen op 23,000. Al dan aan mekaar vir 23,000 rand. 30. 30,000 sal neem, 30,000 will take. Hy draai om, sy rug na my toe. Nou weet ek hoe voel sy vrou, is jy seker? Right, not sold. Right, lot 26 in die ring nou, dames en heren, lot 26 there. A top 10 daughter, Swaar en Kalf. Van die kampioen bal, Joyce's Kitshof, dames en heren, baie bekende bal, wat vroeg in Junie sal aankom. So sy is zwaardachtig, sy is vrouwelijk, terwyl sy onsaglik baie vleis dra. Sy kan net 'n aanwins vir jou en jou kudde wees op die plaas. Right, zwaardachtig, sy gaan in Junie kalf, dames en heren, is om die draai. Where do we go? Jy koop 'n kalf saam met haar, binne, where do we go? Begin my is al 50,000 randjies, 50,000 now. Lot 26 in the ring there, 50,000. Enige iemand vir 50,000 randjies is dan uit 50,000. Make it 35, 35, 35. Enige iemand 35,000 is al. 35,000 now. 35 begin op 30. 50,000. At 30,000, dankie daar is op 30,000, op 30,000 randjies is al. I'm looking for 32 now. At 30,000, maak het daar 32,000 op 30,000 I have. My openingsbod lê voor op 30,000 randjies is al. Zwaardachtig, dames en heren. Het is 30,000 op 32,000 rand soek ek nou. At 30,000, anybody but 32 there. At 30,000 randjies is al nou. At 30,000 going 32. At 32, maak het daar 4. At 34 now, 32, maak het daar 34,000 nou. At 34, ek wacht dat julle klaar gepraat het. At 34,000, my bot lê beide. At 32,034. At 32, I have up at 32,000 and daar. 32,000 going up my cloud. 32,000 randjies, as julle seker. My bot lê by top 32,000. Nummer is op, vol dan na my klaar. At 32,000. If I may say, 32,000. 35, praat weer met die man asseblief. But 32 is die bot, ons soek graag 35. Is 35 reg? Hy sê ja, baie dankie, daai nommer van hom asseblief. Dis nog oudskool. Right. Sy is verkoop vir 35,000, dankie, ons sê vir julle 'n goeie aanwins daar vir julle kudde. Ons het nou lot 27 in die ring nou, dames en here. Een van twee Joyce's Army dogters. Right, wat aangebied word vandag. Dragtig bevestig van Joyce's Kitshof. En sy gaan einde Julie, gaan sy vir julle kalf gee. Haar Nelly moeder bring haar kant en sy sal in haar voetspore volg. Vroulik met goeie eierontwikkeling en speenplasing. Right, beautiful in the ring now. Waar begin ons hier so? Vir lot 27, Miss Nelly,
Let's go, 30,000 here. 30,000 rand meer begin is al. 30,000 anybody now. 30,000 rand is al, ek begin laag. At 30,000 going. 30,000 rand is anybody there now. 30,000 going. At 30,000 net om begin is al nou. Sy swaardragtig, jullie gaan sy kalf. At 30,000 van Kitshof af. At 30,000 anybody. Try weer jou luck is al. At 30,000 rand is 25. 25. 25, dankie. At 25, we hebben er 25, ik zal deze handjes wat is al. At 25, maak het uit 26 is al. At 25, we hebben er 25, deze aan daar. At 26, maak 7. 27, hoe leg het uit 27. At 27, 26, lees zo nou. At 26,000, maak 27 nou. At 26,000, at 26,000, 7 nou. At 27, hoe leg het uit met de 8. At 28, deze aan maak het uit. At 27, deze aan die zo nou. At 20. Kijk weer, je kan alles zien wat je zoekt. At 27, ik zoek 28 nou. At 27,000, all done aan elkaar, 27,000 rand is daar. At 27,000, all done aan elkaar, voor 27,000 rand is all done going at 27,000. Meneer, die verzoek is 30,000, 30,000, dan is het jou nou. Dat is net 3,000. Hij zegt, duimpje op, baie dankie, die nommer van jou weer is 40. Vol, baie dankie. Right, laaste stoetvers vir die dag, dames en heren, lot 28 dae, Miss Tessa, met die alombekende Red Annie 777 as ouma, kan jy nie verkeerd gaan nie. Right, kyk 'n bietjie daar, sy's 'n staatmaker koeie en so vrugbaar soos môre die heel dag. Pragtig bevestig van Joyce's Oxen Chair. Wat 'n swart bul is, dames en here, met rooi gene, wat ook die opperste kampioen manlike dier by Swellendam Skou 25, dis nou hierdie jaar was, om mid Julie te kalf. Sy is baie vroulik en beskik ook goeie eienskappe daar, dames en here. Alright, for Miss Tessa, where do we go? Sy's dragtig, sy gaan in Julie kalf. Kyk 'n bietjie daar, let's go, 30,000 again. 30,000 rand meer begin is al. 30,000, it's not money, ladies and gentlemen. 30,000 to start. 30,000 rand is. Anybody at 30,000? 25, 25. Iemand vir 25,000. 25,000. 25,000 rand meer begin is al. 25,000 at 25. At 25, dankie, 25 hier so maak daar 6 nou. 25,000 maak daar 26. Julle gaan huis toe sonder 'n vroulike dier op 'n 25 have now. At 25,000 maak daar 26 nou. At 25,000, at 25 maak bidder there, 25 maak 6 nou. 26,000 rand is dan klaar. At 26,000 soek ek nou. At 25,000 op 26 nou. At 25,000. All done, allemaal klaar op 25, 6 nou buiten. At 26 maak het daar 7. At 27, nou kyk 'n bietjie daar nou. Jy weet jy gaan daar nie onder 30 gaan kry nie. At 27, kyk 'n bietjie daar. At 27,000 vir 'n kans, dankie. My bot is binne op 27 nou. Ek soek 28 buiten. At 27,000, my bot lê voor my. 27,000 maak het daar 28,000 rand daar. At 28 now, 29. At 29,000 rand daar. At 29 maak het daar. At 28 op 28 moet jy wegkykie. At 28 my bot lê buite, maak het 9. At 29,000 rand soek ek nou. At 29 maak 30. At 30,000 soek ek nou. My bot lê binne op 29,000 rand hierso. At 30,000 anybody there. At 30,000 rand soek ek daar, get 29. My bot lê binne op 29. Is daar nog 'n bootjie van buite af vir 30? At 30,000 anybody going, mate? Dankie daarso. At 30,000 nou. Maak het daar 31 nee. 31 soek ek nou. My bot lê buite op 30,000 rand hierso. At 30,000. Maar at 31 nou, hy is teruggebring in die vloer, hy is op 31 soek 2. At 32,000 now. Anybody 32,000? At 31 is there op 31,000 rand nou. At 31,000 my bot lê binne. At 31,000 soek 32,000 nou. At 32,000. At 31,000. At 32, hy kom terug op 32,000 hierso. At 32,000 maak het daar 33,000 nou. At 32 I have. At 33 wil ek het daar 33. As jy so rond kyk, dink jy, at 33,000 maak het daar 32 I have. At 33,000 rand hier ek nou. At 33. 33, dankie. At 33, I have my bot lê binne op 33,000 nou. Ek soek 34,000 daar. At 34, ons is amper daar glo ek. At 34, nog 'n bootjie daar, 35 soek ek nou. My bot lê binne op 34,000. At 34,000 maak het op 35. 34 going, last chance. 34,000 op 34,000. All dan, allemaal klaar.
vir 34,000. Soek 35 going at 34,000. If I may. Thank you very much. Dis joune 34,000 koper nommer 4. Right, dames en heren, ons beweeg nou na die Jai uit Blankenberg verse. Right, dames en heren, die eerste twee commerciële verse van Jai uit Blankenberg, koos baie dankie. Hulle is ook verse, dames en heren, nie dragtig nie. Where do we go? Kyk 'n bietjie daar. Let's go. 20,000 is daar. 20,000. 20,000 is daar te start hier. Commerciële verse in die ring. Twee van hulle. Where do we go? Lot 29. Anybody now? 18. 18,000. 18,000. Is dat 'n borai? 18, you get 18,000, Margaret, 18,5, 18,000, Margaret, 18,5, 18,000, Margaret, 18,5, now 18,000 going, 18,000 up 18,000, 18,000, Margaret, Chris, kyk mooi, 18,000 up 18,000, Margaret, 18,5, 18,000, you get 18,000 up now, 18,5, anybody at 18,000, 18,000, one bid, one knock, op 18,000, is nou maar klaar. Op 18,000 randjies, of dan alle klaar kan dat gaan op 18,000. Dankie, koop 'n nommer, asseblief. 26. Daar die volgende 3, lot 30. Right, dames en heren, moet daar nie nog enige wees? Hier kom hy, sy. Right, 3 dames in die ring nou. Oh, kyk hoe lyk hulle. Hier is diep langlyf verse, dames en heren. Where do we go? 18 weer, 18 again. 18 again, pat by, 18, 18,000. 18, jy het 18,000, maar 18,5, nou 18,000 there. 18,000, sit die bal by wat jy nou net gekoop het. 18,000 op 18,000, no, 18,000, 18,000, jy soek 500 meer. 18,000 going now, 18,000, but not doodskool, dan op 18,000, all done selling at 18,000. Dankie, last buyer, 26. Right, nog 'n 3 verse daar, dames en heren, let's go, kyk 'n bietjie daar, begin weer, 18 is al, I'll give you the chance at 18,000, kyk 'n bietjie daar vir 18, 18, 18, staan in die spotlight net vir jou, 18, anybody 18, kom ons draai vir 17, kom ons draai vir 17, 16 dan, 16, enigiemand 16 is al, 16,000 to start, kan seker nie laat as dit nie, 16,000, 16,000, start at 16. Begin net. Right, last chance, 15,000. 16. Moet net nie op my skree nie. Het 16,000, dan het ek 16,000, asseblief sê ek daar so, 16 het ek nou. Het 16,000, maar daar 16,500. 16,500, hier en kyk hier so. Het 16,000, dan op 16,000, maak 500. Het 16,000, dan op 16,000 nou. Het 16,000, toekoms hy voor hulle. Het 16,000, dan op 16,000. Is daar maar klaar op 16,000, dan ons bietjie kort hier so. Het 16,000, meneer die koper gaan die kans skien vir 17,000 asseblief. Ek kan nie onder dit laat gaan nie. 17. Swings and roundabouts, my friend. 17. Ek gaan hulle laat uitgaan. 17. 17. Nog altyd sy kop. Right. 18 sal neem. Laat hulle. Is dit reg so? Right. 18 baie dankie. Daar loop hulle. Koper 26. Koop hulle hierso en vat 'n kans by die huis. Right, daai 3 verse daar, dames en heren, kyk 'n bietjie daar, joh, hulle is mooi, regtig waar. Prentjie. Right, for those ladies in the ring now, 3 of them, let's go there, start me here, 18 again, 18 weer,
18, anybody 18, let's go. Anybody 18 here now to start. Ek gaan nie laat as dit die 18,000 rand is nou 18,000. 18,000 rand begin met as 18. 18,000 rand, ek gaan hulle laat uitgaan. At 18,000, all done, is dan klaar. Ek gaan nie laat. 18 het ek nou 18,000 going op 18,000 daar. 18,000 rand is at 18,000. 18,5 now 19. 19 maar 8, 19 en half. At 19,5. At 19,5 maar 500 rand is nou. 19 is op my linkerkant. 19,000 maar 19,5 at 19,000. At 19,000 rand is. All done. Allemaal klaar. Hammer is op 19,500. Sê weer? 19,250. Dankie dat jy teen jouself be. 19,250 maar aan 19,5. At 19,250 op 19,5 now. At 19,250. At 19,250. All done selling at a 19,250. Ja, uit, laat baie. Right, dames en heren, die 3 daar so, hulle is zwaarder en mooier as die wat voor hulle gekom het. Those 3 ladies in the ring now, where do we go? Kyk 'n bietjie maak is op 20, 20,000, 19, 19, hulle zwaarder as die laastes, 19, 18, but 18,000 maar 18,5 at 18 now, 18,000 on the so 18,5 now, 19, at 19 maar 19, 19,5, at 19,000 19 and half now, 19, at 19,000 our broer, 19,000, 19,5 now, at 19 half make it 20, at 20,000, 19 and half Eric no, at 19,5 is that side, 19 and half Eric up on 19,5 Margaret Tona, at 20,000 anybody now, at 19,5, while you're done op 19,500. Dankie, die nommer van jou, 36, baie dankie. Right, sy is op haar eie, dames en heren, laaste van die commerciële verse van Koos Blankenberg. Where do we go? Maak vir haar 20. Maak vir haar 20,000 rand. Make yourself famous. 20,000. 20,000. Anybody 20? Hello, any? 20,000. 20,000. At 19,000 now, Mara 19,5 at 20,000 now, at 200,000 rand is up in 19 and half Eric no, at 19,5 is up 200,000 rand is at 20,000 anybody, 19,5 going, at 19,500, 20, at 20,000 Mara 200,500, at 20,521 now, hit him 200,000 until like it at 21 take a big no, at 20, don't lose it, at harde fast, funny felt up, at 21,000 Mara no, at 20,500. At 20,500. All you're done selling at 20,500. Dankie, koper 26. Dankie, Koos. Right, hier is nou 3 commerciële verse van Joyce, dames en heren. Hulle gaan Augustus en Julie kalf. Soos ek het hulle gesê daar so. Prentjie mooi. Kyk 'n bietjie daar. 3 heifers in the ring now, ladies and gentlemen. Mid-August and the end of June and middle Juni. Right, goeie kalftyd. Where do we go? 3 commercial heifers, Joyce's Dairy Farms. Right, kyk 'n bietjie daar. Lot 35 in die ring nou. Begin maar hier so 20,000 randjies. Swaar dragtig, dames en heren. Heavily pregnant. Ek gaan julle laag begin op 20,000 rand. 20,000 now. 20,000 randjies. Anybody at 20,000 here? 20,000 rand. Kan nie glo nie. 20,000 rand. 18, 18,000 rand. At 18, dankie daar so vir 18,000 rand, maar daar 19 nou. 18,000, maar daar 19. 18,000 rand in my sakkie so. 18,000, 18,000 rand is daar. 18,000, maar daar 18. Sit 'n bietjie swart op jou plaas, Martin. 18,000 rand, maar daar 19 nou. At 18,000, kyk 'n bietjie daar vir hierdie prys kan jy. 18,000 rand, maar daar 19. At 18,000, hold dan op is vir opening body so. 18,000 rand is at 18,000, maar daar 19 nou. At 18,000 rand, one bid, one knock. All done at 18,000. I'm klaar.
vir R18,000. Wat wil tyd na sê? Sit R2,000 by, dan sit joune. R20,000. Jy praat nou, yster is warm. Ek gaan rooiwyn drink na die veiling, dan is nie tyd vir praat nie. As ek rooiwyn het, dan is dit 22,000. Right, ons gaan nou praat, net die nommer van jou, asseblief. Ek weet hoe jy lyk, maar net vir die rekord, 19. Right, lot 36 in the ring now, sy gaan middel Augustus, gaan sy kalf, dames en here. Right, bekante, mooi, vrouwelijke vers, kyk 'n bietjie hier so, where do we go, begin my 20 hier so, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, sy gaan Augustus kalf, 20,000, 20, het ek 20,000, kyk, nou het jy jouself in die voet geskiet, het 20,000 op 20,000 nou moet jy dit gee vir die ander drie, het 20,000 op 20,000 hier so, het 20,000, 21, het 21, maak het daar 22, het 22, is het op oranje, het 22, 3, 23,000, kyk 'n bietjie daar, nou sit in die kalf gekoop, het 24, soek ek nou, het 23,000, is hier so nou, het 23, maak 24, het, is het op oranje, het 24,5 nou, het 25,6, 26,000 nou, het 25 is hier, ek het 25,000, ek sit nog 1,000 by, het 26 na 7, het 27, hoe lyk het daar, 27,000, het 26 na achter, 26,000 my bot net daar, het 26,000, all done, het 27 na 8, het 28, hoe lyk het daar met die 27 is hier so, het 27,000, 28 nou, het 28 maak 9, het 29, soek ek nou, het 29,000 maak het daar 29,000, het 28,000 going hier het daar so, het 28,000 going is allemaal klaar, het 28,000. My botler rechts achter, going at 28,000. Baie dankie, ek glo dis rechts so, klopper nommer 19. Right, twee commerciële verse, rooi verse, dames en heren. Die kalf mid-September en mid-Juli. Right, lot 37 in the ring now, rooi is mooi, kyk 'n bietjie daar, uitstaande rooi commerciële verse hier so. Begin my hier so 25, 25, dis blokke dames en heren, groot raamkoek verse, hulle toekomst heeft voor hulle, daar is 'n kalf binne, 25,000, 25, 25, 20,000, 20,000, het 20,000, 20,000, ek gaan wragtig in die onder dit vraag nie, 20,000, het 20,000, het 20, het ek 20,000 op 20,000, maak het 21 now, 21 now, 22, het 22, maak het 21, my botlid daar, het 21, maak het 22, hey, kopie verse, het 21, maak het 21,000, maak het 22, het 22,000 nou, het 21 now, maak het 22, 21,000 my botlid achter rechts, het 21,000 going, het 21 is hier so nou, het 21,000 al dan na my klaar, vir 21, het 22 nieuw bij, het 22 maak het 3, 23 voor nou, 24 wil ek daar, het 23 leed die kant, het 24 wil ek daar met 24,000 nou, het 23,000 dus hier so, 24, 5 nou, 25, 6, het 26,000, 26, ek wacht weer vir jou, het 26,000, my bot leed daar, 25 daar, het 25,000, het 26,000 op het 26,000 na 7, 27,000 is my bot hier so nou, ek soek 28,000 en ek sê, het 28,000 wil ek daar by, ek het 27 in my sak die kant, het 27,000 hammer is op het 27,000 aan, anybody else going op het 8 nou, het 28 maak het aan 9, het 28 to have, 28,000 aan dus hier so, het 28,000 maak het aan 9, het 29 maak vol derde, het 30,000 going, 30,000 is op het 30,000 going there, het 30,000 is like it, Dink Biggie, thank you, niet te lankie. Het 30,000, maak het 31. Het 31 now 30,000. Het 30,000 is hier zo, hammer is op. Last chance. Het 30,000. Klaar gaan weer. Allemaal klaar op 30,000 rande. Baie dankie, kopper nummer 4. Right, 3 vir lot 38, 3 rooi verse, hulle kalf in Julie en Augustus, dames en heren. Where do we go? Kyk 'n bietjie hierso. Kyk as jy jou kudde wil 'n bietjie uitbrei, aanwins maak, nou is julle kans, Where do we go? Right, kyk 'n bietjie daar, maak het hier hierso. Ek sal vir julle werk. 20,000 te meer begin. 20,000 to start.
at 20, getting it 20,000, going Magarat 21 now, at 21, my bot is daar achter, at 20,000, 21 now, at 21 days under for 20,000. Jy moet meer opstaan en kan jy nie lekker sien as jy daar sit nie. At 20,000 under for 21 I have now. At excuse toch my bot is 20. At 20,000 is daar achter rechts. At 20,000 Magarat 21 there. At 20,000 is no. At 21 thank you 21 2. At 22 3. At 23 up at 23 like it are. 23 mark 4. At 24 now 5. At 25 Magarat 6. At 26 now. At 26 it is 26 lay hier so nou. At 26 7. At 27 now 8. 28 like it are 28 9. At 29 going into there. At 29,000 en soek by jou. At 29 my bot die kant op 28. 29 maak vol 30,000 rankies. 30,000 Magarat 31. 31,000 rand. Hulle moet saam met hulle sissies huis toe gaan. At 31 kyk 'n bietjie daar. 30,000 rankies hier so nou. At 30 dis geen manier. 30,000 is that side. 30,000 rand. At 31 now 32. 32 like it are. At 31 going there. At 31,000 rand. Jy gaan huis toe met niks. At 31,000 al dan nou mekaar op 31,000 going all done aan mekaar. Baie dankie koper nommer 4. Alright, lot 39 daar, dames en heren, where do we go? Kyk 'n bietjie daar. Sy is prentjie mooi. Sy kalf mid-Augustus. Alright, where do we go? Maak het makkelijk, sommer 30,000 van die wegtrek. 50,000, 30,000, one bid, one knock, 30,000. Iemand, 28. 28, 28, get it, 28,000, Magarat 29 now, 29, 30, at 30,000, 31 op 31, there's net een vers, 31,000, Magarat, 30,000, kies er nou, at 30,000 going, I got a 30,000, 31 now, at 30,000, I have there, 30,000, kies is all, at 30,000, all done na mekaar op 30,000, dankie, koper nommer 4. Right, laaste vrouwelijke dieren van die dag, dames en heren. 3 prentjie mooi verse. Hulle gaan allemaal middel juni of einde juli kalf. Where we go, lot 40 in the ring now. Begin my is al, begin my laag. 30 is al, 30,000 go. 30,000 go. Begin my 30 is al. 30,000, 28,000, 28 om hier te begin. 28, anybody have 28 now? Draai bietjie asseblief. Julle kry nie dit elke dag hier. Dragtig. 6 weke van nou kalf hulle, 30,000, 28,000, 28,000, 28, 25, at 25, get it, 25,000, mark 26 now, 25,000 now, at 25,000 op 25,000, 6 at 26, 7, 27, mark 8, at 28 wil ek hier aan met 'n 9, at 29, 30 now, my pot is daar op 29, 30, at 30,000, Magarat 31 now, at 31, Magarat 32, 32,000 rankies op 32,000, at 31 going last van die dag, at 31,000, Magarat 2 now, at 32,3, at 33,000 rand, kyk 'n bietjie daar, dis nog goedkoper as 'n dome dan, at 33, Magarat 32, yeah, at 32,000 rand, at 33,000, at 32, allemaal is op is al, at 32,000, is dan mekaar. Once, twice, 33 now, I come terug, Magarat 4, at 34, Kleeuwbillike kans is al, at 34, kijk eens hier so nou, ek sien nou man, sy kop, die beweeg correct, 34,000, 33 is die kant op 34 op 33 going 4, at 34, Magarat 5 now, at 34,000, maak het 35,000, is baie makkeliker om die BTV uit te werk, 35,000, 35,000, at 34,5 now, is it hy? At die Gabino, 35, dankie. 35 maak 6 daar, at 36,000, 35,000 going. Ek het 35,000 rankies op 36 there, at 35,000. En dan allemaal klaar. Is jy seker? At 35,000. So, baie dankie. Koper nommer 19. Right meneer, nou gaan ons oor na die osse toe. Hulle is geweeg, hulle is gebek. So ons gradering reg dames en heren, die eerste 5
osse se gewig is 482 kg. 482. Right, 482 kg, dames en heren. Where we go? Kyk 'n bietjie daar. Maak 17.5. 17.5. 17.5. 17, here we go, 17,000, maak het daar 200, 17.24. At 17.4, maak het daar 400, 17.6. 17.6, maak het daar 600, anybody now? 17.4, my body is all 6, here daar. At 17.6, 8 nou. At 17.8, toe like it out. PA, 800 is at 18,000 nou. 18,000, 18.2. 18.2, like it out met de 4 nou. 18.4, 18.4, 6 there. 18.6, like it out. 18.6 at 18.8, 19,000. At 19B, nog een beetje daar. 19.2, at 19.2, like it out met de 4. 19.4 now, 6. 19.6, maak het daar. 19.6 at 8 there. At 19.8. At 6 is die kant, at 19.6 het ek hier so nou, at 19.6 at 800 nou, BA at 20,000, at 20,000, 19.8 te have now, at 19,800, at a 19.8 onthou my bot. 5 osse, 19.8, maak die som. Dis mos 100,000 rand vir 'n bil. At 19.8 te have, at 800 randjies op, 19.8, hamer is op, ooit dan, 10 jou, 19,800, sold by 26. Meneer die koper, die versoek is 20,250. Alright, sorry, they're not sold. They will not ask for 20, Simon. Right, 510 kilogram. 510. 20? Right, sold 20,000 by 26. Thank you. Right, hierdie weeg 510 kilogram. 510. 510. Right, start me here, 19,000 up at 19,000 up at 2.5 at a 19.5 at a 750 make it 20,000 now at 200,000 is up at 20,002 at 20,004 mark it out 400 up 6 now 20,006 at a 800 mark it out 21 at a 21,000 21,2 at 21,4 like it up at 22 now at 21,200 anybody for 4 at 21,400 at 600 mark it out 6 now at 21,8 800 down at 21 8 daai kant op 21,6 at 21,600. All done. Almal klaar vir 21,600. Sit 200 rand by 21,800. Dankie. Wat is daai nommer van jou? 36. O ja, dis 'n ouderdom. Right, die volgende 5 weeg 525 A grade 525. Right, 5 van hulle kyk 'n bietjie daar 525. Right, begin we zo 21,5, 21,5, 21,5. 21 at 21,000. Agrade 21,000, 21,2, 21,4, 21,6, 8 mangala, 22 now, 22,2 at 22 average 204. 22,000 funeral rankings at 22,4 now, 600 at 22,6,8. 800 rankings up at 22,8 now at 22,6 there, die cut at 22,6,8. 800 to like it at 23 at 23,000 at 23,2 now at 23,2 going into at 23,200. 23,000 rand direct nou at a 23,000. All done, I'm klaar vir 23,000. Hi, dankie. Last buyer 36.
Right, laaste van die A-grade dames en here, daar is 4 van hulle 562 kilogram. Hulle is baie mooi. Right, kyk 'n bietjie daar, dis brokke, scalebreakers dames en here, 562 A-grade. 24, 24, 24, 24, 23. At 23, hebben we 23, at 2 Magara, 23, 4, 23, 6 Magara, 800 now. At 23, 6 going at 8, at 24,000 now. At 24,000, je kan het niet krijgen daarvoor, at 24,000, at 23, 8 Magara, 24 now. At 24 be 24, you better, at 24, 24, 2, at 24,000, direct daar, 24,000 now, at 24,000. Ook dan, allemaal klaar, at 24,000. Dankie, Kopperaaien. Simo, ek is die hele dag stil gewees nou raak jy. Kopper 30. Right, dis 4 AB grade dames en here, 541 kilogram, 541. Simon, hulle kennis is nie so goed nie, hulle gaan teel met die osse. Right, let's go, 20,000, AB grade, hulle gewig is 541, 541, 20,000. 20,000, thank you for 20,000, is up at 20,000 now, 20,000, 2, 4, market out 6, at 20,000, make market out 21 now, at 21, 2, leg it on at a 4, at the end of 24, it says, took it now up, at 21, 8 going into there, at 21, 8 now 22, at 22, on top of 22, 4, at 22, 4, leg it out, at 22, 4, 22, 2 there, at 22,000 feet on it, at 4, market out says on it now, new better, at 24, 6 now, donkey, up on it, at 28, 20,000, up on it, 21,000, even 20,000. 21 now, have it in 22, 21, 4 now, at 24, is eigenlijk beter as die A-graad. 21, 4, 21, 6, 21, 22, at 22,000, I course, at 22,000, 22, 2, at 20,000, 4 on it, 6 on it, 4 on it, 6 on it, at 600 mark, 8 nou, at 20,000, 8, 21,000. Heb jij niet gezegd 22, excuse toch, jammer, afslaas is gerechter op 1 foute dag. 22,000 Magara, 22,2. At 22,000 guys. Ik heb 22,200. At 22,304. At 22,3. 22,4. 22,6. Lag vele gatten. At 22,8. 23,000 nou. At 22,8 hebben we 22,800. Oh, dan aan elkaar. At Toy, jij was ons die laatste bier. Ik kan zeggen, ja, niet 20. Ja, we gaan meer bij 20, man. Hou je mond. Okay, he's saying now that 22.8 I think is fair, Simon. Maybe. 526, raar die volgende 4 is in die ring nou 512 kilogram 512. Right, jullie gaan nou seker lag. 20,000? 20,000 on the 20,000, Magara 200 is up at 20,000 now. 20,000, 4 kilo is at 20,006. At 800 is Magara 21 now. At 21,2, 21,2, At 21,4 Biela. At 21,4, 21,6 now. 600 op 21,6. At 21,6 now. 8.
22.000 nou, at 22, kyk 'n bietjie daar, at 22.000 soek ek nou, at 21.8 is daai kant, 21.800, at 21.800 aan klaar, at is joune nie daar, at 21.800, looking for 22, at 22 het ek daar, at 20 jy het te vroeg geskryf, 22.2, at 22.4 nou, at 22.4 ek het nou, at 2.10 jou, at 22.4, anybody else, at 22.200, selling all done at 22.2 for buyer 36. Wat is enkel vir R100 onder. Right, die 3 weeg 6.42, zwaarste van die dag, 6.42. En dan sort is R22,000. Blokke. Kyk wat maak genetika in die voelkraal, dames en heren. Right, kyk 'n bietjie daar, 24,000, 24 nou, at 24, thank you, at 24, get it, 24-2, 24-4, maak daar 6 nou, at 24-6, at 24-4, 600 randjies daar, 24-8, 800 randjies het ek maak vol, 25.000 daar, 25,000 looking for, at 25-2, at 25-4, at 425-6 now, 800 to leg it out, at 26 now, at 26 B up at 26-2, at 26-2 maak daar 4, at 26-2 have, 26.200 is allemaal klaar. Het 26.2 is in my sakkies op voor. 16 you know. 600 maak 8. Het 26.8 now. Het 26.8 maak er BA. Het 27 now. Het 27 nog een enige. Het 27,000 have. Hier is 27.200. Het 200 all done naar klaar. Het 200, 400 now. De 10 you. Het 24.4. 27.4. Het 27.6 now. Het 27.6. Het 27.400 all done. Buyer 36. Baie dankie manne. En jy weet, hulle is vol kraal. Jy weet maar nog gaan uitslag. Ek vat net ek kom hulle maar ek weet ook nog, maar jy weet. Dit hoop hulle weet. Right, 550 kilogram, 550. Dit is Piet support. 550, dames en heren. Louis, luister Louis. Jy sien wat Bosie gemaak het, net vir julle oudjies wat julle kan nie sien, jy sien die Bellis is skeer, net op te wys hy speel. Nou slag hulle minne uit. Right. Dankie Louis. Right, kyk 'n bietjie daar, 550 kilogram, tweede laaste lot van die dag. Where do we go? 21, ja, 21 begin. At 21. At 21, ever 21 Margaret, 200 rankies up at 21, 4, 6 Margaret, 21, 8 now, 800 rankies up at 22 now, 22, 2, at 22, 2 Margaret, 200 rankies now, at 22, Felix says now, at 22, 6, at 22, 600 Suki now, 800 rankies at 800 Margaret, 23 now, at 23,000, 23, 2, at 200 to leg it out, 23, 4, at 23, 4, 6 now, at 23,000, 600 rankies, at 600 to leg it down, Isney, at 23, 8 there, 800 rankies Margaret, 23, 8 nou 24, het 24.000 maak het daar. As jy dit koop dan het jy dit, het 24.000 maak het daar, het 23, 8 is achter, het 24 nou, het 24, 2, het 24, 4, het 24, 4, het 24, 2, hebben de 2 rankies, het 24, 4, all done. Ek verkoop nou op 24.400. Koop is 36. Right, laaste lot vir die dag, dames en heren. Seymour, thank you very much vir jou prachtige aanbieding. Ons gaan nie bieg nie, dit het maar taai gegaan, maar ons is nog enige deur. Dankie aan die kopers wat hier was, aan die borge, weer eens allemaal wat betrokken is. En dan wil ek net baie dankie sê aan die span hier buiten. Geef vir 'n lekker aan 'n klap, die vloei was uitstekend. Hulle werk hard daar buiten in die wind. En dan spesifiek aan Basie wat in die ring gewerk het hierso. Right, 589, 589. Right.
23 start, 23 dankie, at 23 at het 2 and gives up at 23, 4, 23, 6, 8 now, 24, at 24, 2, Margaret, 24, 4, 4 randjies nou, at 24, 6 sal ek gedaan met die 8 nou, at 24, 8, 800 nou, 25,000, at 25, anybody now, 25 now, 2, at 25,400, at 4, 6 now, at 25, 6, 8, 800 you like it out, 25, 8, 800 randjies at 800 you like it out, 800, at 26,000 maybe now, at 26, 2, at 26, 4, 26, 400, at 26, 4 like it out now, at 26, 200 is after, at 26, 2 is Jonah, at 26, 2 all done, at 26, 2, as you know, 400 you're in, 400 rand, 26, 4, 26, 4, all done, I'm at klaar, 26,400. Baie dankie, nieuw buyer, koopernummer, 30, daar is het, baie dankie, veilig ry huis toe, geniet ietsie na die veiling, en ons sien julle weer. Aan die buitekopers, Meerkat, baie dankie aan julle teenwoordigheid, en aan die kopers wat julle saamgebring, waardeer.